ambazo zinafanya iwe changamoto sana kuvunja uraibu. Swali lingine ambalo tuliuliza, inachukua muda gani kuvunja uraibu? Majibu pia haraka haraka. Unapoacha hicho kitu kuanzia kwa muda wa siku 21 hadi siku 90. Ukifanikiwa hivyo, upo kwenye mwelekeo mzuri. Tafiti ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba kuanzia hizo siku 90 kwa sehemu fulani zinatosha kufanya mwili ujireset. Kufuta zile kumbukumbu zisizofaa kwa hizo siku ngapi? Siku 90. Lakini hata hivyo bado wataalamu wanashauri ya kwamba hatupaswi kuchora mstari ya kwamba siku 90 zinatosha kabisa kuvunja nini? Kuvunja uraibu, kwa sababu uraibu ni adui wa maisha yako yote, na mapambano ya kuvunja huo uraibu yanapaswa kuwa ni mapambano ya kudumu. Kwa sababu unaweza ukasema ya kwamba nimemaliza siku 90, sasa hivi niko sawa, nikawa labda mlevi, siwezi kunywa pombe tena. Na kuhakikishia, siku utakayokutana na kizibo, siku utakayokutana na marafiki zako uliokuwa unapiga nao gambe, ukakatiza baa ukawaona wajamaa wamekaa pale, utarudi. Na ukishaanza mara moja tena pap, utataka bia 5 kwa siku ili mambo yaweze kwenda. Swali la 8. Uraibu kwa mambo mabaya tu. Kwa nini? Kwa nini tusio waraibu kwa mambo yaliyo mema? Kuna mahali nilikuta hii kauli wanasema ya kwamba bad as strong, kwamba yale mambo yasiyofaa, yale mambo mabaya kwa sehemu fulani kwenye huu ulimwengu tuliopo sasa hivi yameonekana kuwa yana nguvu sana, na hata hivyo ukiuangalia ulimwengu wenyewe namna ulivyo unatuletea maovu mengi sana kwa sura ya uzuri, kwamba kuna maovu mengi yanayopitishwa mbele yetu ambayo yanakuja katika mtazamo ya kwamba ni kama mambo yanayofaa, ni kama mambo mazuri, na hayo mambo yamekuwa na nguvu sana kwa kuwa tunayaona mazuri kwa wakati huo, lakini mwisho wake ni mbaya. Kwa hiyo maovu yanaonekana kuwa mengi sana kiasi kwamba kila siku katika maisha yetu mawazo mabovu, mambo mabovu, mambo yasiyofaa ndiyo ambayo tunakutana nayo kila kona kulingana na huu ulimwengu ambao tuko nao. Ushauri wa ajabu tunakutana nao kila mahali, na ni sababu mojawapo ambayo inapelekea kuingia kwenye hali ya kuwa raibu kwenye mambo yasiyofaa tukiyatazama